Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha ya nimugoroba birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turi ku gicamunsi rero cyo ku itariki zigera kuri 30 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana batangirira idi batangiye rwose ubutuvugana no kwiryaho. Kuri mikorero ya mbere ni Moses, ariko kuri mikoro ya kabiri nyuma rwose ya kamera andi kumwe n'umuvandimwe rwose ubikurikiranira hafi ibikomeje kubera ku butaka bw'u Burundi. Uyu munsi twifashishije kugira ngo ibintu bigende neza. Bwana Eme, umeze ute? Yego bwana Moses, umeze wowe? Nje meze neza kuri aya masaha, ndakeka biri mu masaha ine gutyo. Nibwo twari nibwo tugiri muri studio, nibwo twinjiye muri studio, nibwo tugiye gutangira amakuru, ariko turagenda twibanda ku makuru akomeje kugenda abera ku butaka bwo ku Burundi. Yego, birumvikana rero ngira ngo kuri mikoro ya kabiri mwamwumvishije bamwita Emi. Tugiye kuba rwose tugenda tuganira byinshi n'umwe mu bakurikirana byinshi bibera mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko rwose yigeze kuba ahitwaza Cibitoki warahabaye harya. Cibitoki narahabaye hariya ni mu rugo, dore ko agana epfo ku musozi na hariho twayaga tujya gukura amazi. Yes, birumvikana rero tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo ni gatanu kuri kagenzi kako. Wowe utari wakora subscribe by'umwihariko uraza kuyikora kugira ngo tugende neza. Turaza gutangira rero dusuza abantu badukurikira cyane baturi mu gihugu cy'u Burundi. Hari abadukurikira cyane rwose bari muri Coline Munanira, hari abadukurikira cyane bari muri Coline ya Tongo, badukurikira cyane bari muri Coline Kinazi, badukurikira cyane bari mu bice bigiye bitandukanye, baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako bari Cibitoki, bari Bujumbura, bari Gitega, bari hirya no hino. By'umwihariko bose baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mu gihugu cy'u Rwanda ntago bacitswe, baradukurikira cyane, badukurikira bari mu gihugu cy'u Bugande, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania ndetse na South Africa, baradukurikira cyane, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko bose tubaye ikaze ku mugabane w'Uburayi, kuko usanga bahari ari benshi hano rwose irwota Masimbi, Canada, United Kingdom, America, hose baba bahari gatanu kuri kagenzi kako, baradukurikira cyane, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Rero tubaye ikaze, angira ngo rwose ndakeka twahita tuninjira muri zimwe mu ngingo z'ingenzi bwana Emi tugiye kuba tugarukaho kugira ngo ibintu bigende neza. Yego. Yes, turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye, ariko bamenye ko ahantu bita Bujumbura umutekano muke wakomeje kuba muke ku rwego rwo hejuru. Ahubwo tutarajya kure, nta kuntu wabanza ukabinyuriramo ukambwira amakuru kuntu bihagaze hariya muri Bujumbura hano mu mujyi neza. Yego, kuko kare nahoze mbona badeployinga ingabo zigiye zitandukanye nyinshi, dore ko bahoze bazanamo bari abakomando b'abarundi. yego, nahoze mbona bahadeployinga imodoka zigiye zitandukanye. yego, birumvikana. Reka ahubwo ibi bintu tubyinjiremo wa muntu. Yego, nukuvuga ngo ni Bujumbura kugeza amaginga ya ikomeje kugenda igaragaramo umutekano muke ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu umuvandimwe kuri mikoro ya kabiri arimo avuga yuko ingabo nyinshi yahoze abona za deployingwa. Yango ni video twarebanaga mu kanya gato gashize na gihe cyari cyacaho. Ni nayo mpamvu ikiganiro byabaye ngombwa yuko tugitegura hakiri kare kugira ngo bize kugira mu masaha tugishyiraho n'ubundi ibintu bimeze neza cyane. Ngira ngo tugiye kuba yenda twikomoza, turaje tubyinjiremo neza. Turaza kugaruka ku banyapolitike bagiye batandukanye barimo abitwa Agathon Rwasa, ngira ngo murabazi. Hari abayoboye ishyaka rya CNDD FDD abitwa ba Reverien Kuriyo, tayari rwose bakomeje kugenda baryana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse isa n'isa makuru atugeraho akaba yemeza yuko bishobora kuza guturuka bishobora kuza gutuma by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi bihindura isura, kubera aba banyapolitike ubwabo bashobora kuza kwiryanira ibintu bigahindura isura, kuko iki gihugu gifite amatora mu mwaka w'2027. Ayo ni amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora y'abadepite ari mu mwaka w'2025, ni muri no mwaka turimo. Birumvikana yuko mu gihe abagabo bataza guhuza neza kugira na Moses, hari ibintu nakomeje kugenda nkurikiranira hafi. Ibinyamakuru byinshi bikomeje kugenda bitangaza ko aba badepite na president wabo batagekomeje kugenda bumvikana. Ntabwo nabo bumvikana, uzi impamvu se batumvikana? Yego. Nukuvuga ngo mbere na mbere igihugu cy'u Burundi kirimo ikintu bita amacakubiri.
amacakubiri. Aya macakubiri rero ari mu gihugu cy'u Burundi arimo arateza akaga, arimo arashyira abarundi mu kangaratete. Nimba ushobora kuyobora igihugu ugendera ku moko tayari, abadepite haba harimo ubw'amoko agiye atandukanye, ndetse inzego za gisirikare ziba zirimo amoko agiye atandukanye, inzego za guverinoma ziba zirimo amoko agiye atandukanye. Ubwo rero iyo ugiye kugendera kuri icyo kintu uyobora igihugu, birumvikana igihugu kiba cyamaze gucamo ibice bibiri. Niyo mpamvu bamwe iyo bafashe umwanya ukomeye cyangwa se imyanya nyinshi, intebe nyinshi mu buyobozi, abandi bavuga ati bisibyo. Niho hahandi amatora usanga aseswa. Nicyo ni ikibazo gikomeye cyane. Buriya nge hari ikintu majije kubona Bwana Moses, ariko wabanje ukareka tukabanza izi mpfunyampunyi tukazirangiza, ko numva twaryohewe n'amakuru dushaka guhita twinjira mu makuru hakiri kare. Okay, komeza tubanze tubanyuremo kugira ngo nabo baze kugenda bumva uko bimeze. Yes, birumvikana rero ngira ngo turaza gusimbukira Cibitoke, turebere hamwe imyitozo idasanzwe rirakosi bagenda bakuruza inda hasi. Buriya ni irihe kosi hagera, kuko hari kosi nahoze mbona bagenda bakurura inda hasi, ngira ngo yenda weho ibintu by'igisirikare urabizi bagira gutya gukururinga gukororinga, nibyo birimo biratozwa. Ubu tuvuga ni mbonera kuri hano Cibitoke, yenda nabyo turaza kubyinjiramo gato. Turaza no kugaruka hano Bujumbura ku Bujumbura hano airport. Wabonye ko abasirikare bari guturuka mu Bubiligi bari gucana kuri ikoti y'u Burundi, bagaca ku mupaka Uvira ndetse na Kongo bakinjira muri Kongo indani. Nabyo na turaza kuba tubikomoza, nabyo uri bubuze kubivugaho kuko bakomeje kugenda baza ari benshi. Wababonye ngira ngo imirongo nibwo twamukanya ku isa yine zuze nibwo twarimo tuyibona. Bari benshi rwose. Yes, gatanu kuri Kagenzi Kaka. Ariko mbere na mbere nyimira dutangirire by'umwihariko kuri no myitozo ikomeje kugenda itangwa hano, ikaba ari imyitozo ikomeje kugenda ihabwa imbonakure ndetse n'abanyamurenge bajyanwa mu gisirikare ku gahato. Bwana Emi, ibi bintu birimo biraba hano, iyi myitozo irimo ijya itangwa, abantu bakajyanwa mu gisirikare mu gahato, utajye mu gisirikare akicwa. Ibi bintu ntibishobora kuza gutuma ahubwo igisirikare cy'u Burundi kijya mu bibazo, kuko ahangaha hari ukujyana umuntu utizeye, yamara no gukaba ugasanga ateje ikibazo mu gisirikare. Urabona nkanjye uramutse untwaye mu gisirikare ntabishaka, iyo ngezemo nkora ibyo nshaka, ushobora kuntuma kuri operasiyo nkagenda nkakora ibyo nshaka sinanayikore. Ibi bintu ahubwo ntibizatuma igihugu cy'u Burundi kijya mu kaga. Buriya Bwana Moses rero ukuntu iyi situation imeze, urabona nimba ufasha umuntu ukamushyiramo ibintu adashaka, cyane cyane ko bano banyamurenge bakomeje gushyira muri ino force yabo, yego ejo cyangwa ejo bundi ashobora gusoza ikosi agahita yigomeka bitewe n'impamvu wabimushyizemo ibintu adakeneye adashaka nyine ku gahato. Nanjye nibyo mvuga ati ibi bintu by'agahato bishobora guteza ikibazo gikomeye. Ariko ubundi amakosa haba ari gukora, nimba wakurikiranye neza uzi ibintu bijyanye n'ibya gisirikare, nta makosa meza ate nayahe makosa ni nimba ariza hari ngo rizari bita nka advance, hari ibyo bita ngo ki nde simba nanabizi. Okay, urabona kuntu ahantu kuntu bimeze, harimo abari kuri special force, abari kuri advance ya mbere. No kuvuga ngo hano kuko harimo n'abana bakiri batoya bari hasi, bakirimo bazamuka bari kuri no kosi ry'ingutu. Birumvikana rero ngira ngo iri kosi ni rimwe mu makosi akomeje guhabwa imbonakure kugira ngo abafashe ibishoboka byose, by'umwihariko bongere kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Ngira ngo siko inkuba zimaze iminsi zikubita mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mfite rero ngo nuko izi nkuba zitagomba kongera gukubita, ndetse igihugu cy'u Burundi kigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza. No kuvuga ngo rero ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Ngira ngo nkomeza mbabwira ntini ku mutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko kuko amakuru aba akomeje kugenda atugeraho rwose, namwe mu makuru aba akomeje kugenda ateza ikibazo gikomeye cyane. No kuvuga ngo rero mu kanya gato gashize nibwo narindimo nkurikira byinshi bigiye bitandukanye, mbona hano ahitwa muri Coline Munanira naho hari koherezwa abasirikare ndetse n'izi za Coline Mujejuru.
ariko bakahoherezwa mu masaha y'ijoro, aba bamara kuhagera bagakoresha iniforume by'umwihariko ijya gusa nk'iya polisi y'u Burundi ariko ari abasirikare. Amakuru rero twamaze kumenya nuko abangaba n'ubundi bari mu myiteguro idasanzwe. Bwana Moses wamenye ko na Cibitoke hariya bakomeje kwa deployinga ingabo zigiye zitandukanye nyinshi, kandi bakomeje kugenda bashyira ingabo nyinshi cyane cyane na hano mu mujyi wa Bujumbura, dore ko bakomeje no kugenda bakoresha ikosi rikomeje kugenda rivugwa ko ari igitamaduni. Igitamaduni hano ubwo ni igikira, ni ukuvuga ngo urabona natwe inaha kuntu tubifata, yego urabona rino kosi riba ari irya nyuma, rimwe riba rikomeye, yego umusirikare wese avuga ni iri ni ryo kosi riba riteye ubwoba, ku buryo buri umwe wese ahita yiheba. Niryo kosi barimo barabatangizaho, ukibaza aba bantu bari gutangiza iri kosi bataranamenyera umwitozo icyo ari cyo, bumva abasirikare bari kurema ni ibintu icyo nicyo bita igitamaduni. Ibintu bya gisirikare burangiye ntabwo mbibagamo, byaranyihishe. Birumvikana nyine bagomba kurikora kugira ngo baze kumekinga sure yuko ibintu biraza kugenda neza. Gusa icyo nakubwira cyo bakora ikosi batarikora n'ubundi ibi nta kintu gifatika bishobora kuza gutanga, n'ubundi biraza kuba ngombwa yuko barikora ariko nta kintu gifatika njyewe mbona bishobora kuza gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugira ngo habaho yenda kuba igihugu cy'u Burundi hari ikintu kidasanzwe gishobora gukora, yenda ku buhanga bw'ibyuma bazi no kudufasha baturebere ku kijyanye n'iminota by'umwihariko. Ngira ngo tugaruke gato ku matora ateganyijwe by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni amatora y'abadepite by'umwihariko arimo agenda ateganwa. Ni amatora kugeza amagingo ajya akomeje kugenda avugisha benshi, aya matora urayabona uti ese nta mvuruzi bubemo nk'ayo twabonye ku butaka bwa Kongo? Aya matora ahagaze ucunze neza nawe nk'umuntu mukuru, cyane cyane ko ibi ari n'ibintu umuntu wese yabona agahita yibwira, bitewe n'ukuntu bano badepite nabo ubwabo bari kuryana batumvikana. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose aya matora ashobora kutabaho. Niyo yabaho ntabwo ashobora kurangira neza, kuko nimba aya matora abadepite bamwe na bamwe batangira kugenda bigurutsa buri umwe wese akura yishyira yikubira, nta kuntu wambwira ngo iki gihugu kizagira amatora mazima. Kuko reba nk'aya matora ari kuri 2027 ya perezida w'Abarundi, yego 2027 yego. Uko byagenda kose aya matora ashobora gupfa. Buriya Moses hari ibintu wowe utari kureba, kuko amatora y'abadepite ari imbere y'ay'umukuru w'igihugu. Icya mbere ndi kubona njyewe aya matora y'abadepite ubwabo azabanza gupfapfana. Rero kumbwira ngo ay'umukuru w'igihugu azaba y'abadepite yabanje kwanga, yego urumva ko ari ibintu bizagorana cyane. Ni ibintu bizagorana cyane, dore ko hari umuturage kare twaza tuganira, ariko ntabwo turi buze kumushyira kuri mikoro, yatubwiye tumugire ibanga kuko urumva ni umutekano we. Yahoze ambwira ko ari umudepite baganiriye, aramubwira ni uko byagenda kose aya matora nubwo turimo tuyitegura, ariko ntabwo bizakunda ko azaba nk'uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo aya matora uko byagenda kose azahagarara ntago azaba, yego. ase bwana Moses, reka hano nshaka kukubaza, wowe hano muri Bujumbura uyu mutekano ureba bakomeje kugenda bashyiramo ingabo, wowe nkawe urabibona gute uyu mutekano? urabona uvuze iki? dore ko barimo baragenda bashyiramo ingabo zambaye civile cyane cyane, yego. ibi bintu bishatse kuvuga iki nkawe ukomeje kugenda ubibona cyane cyane? Yes, ni ukuvuga ngo kugenda bongera umutekano hano Bujumbura ni ibintu bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko mbere na mbere abaturage baraza kubanza kwikanga ikijyanye no kuba hashobora kubaho ikintu kibisa ku isa. Cyo gihe rero iyo abaturage batangiye kwikanga tayari menya ngo kamaze kuba, kuko niho hahandi bamwe batangira kuva mu mujyi bagahunga, ngira ngo
tumaze iminsi tunabivuga yuko hari abaturage bagiye bava mu mujyi bagahunga bakagenda. Ibyo ni ibintu byose bigaragaza yuko umutekano mu gihugu cy'u Burundi utifashe neza. Nubwo witwa General Neva avuga ati umutekano uhagaze neza, ariko n'abaturage mu gihugu cy'u Burundi barabizi ko umutekano mu gihugu cy'u Burundi utifashe neza kandi gatanu kuri gatanu. Ni ukuvuga ngo rero ibi byo birateza ikibazo gikomeye cyane bya mu mikorere ya guverinoma ndetse na societe civile. Gato hano ndimo ndabona idini rya Islamu, ndimo ndabona rwose, ndabona idini rya Islamu ryifatanyije n'abandi bayobozi bagiye batandukanye mu kwizihiza bashoje igisibo. Ujye kumusura ntago ntiyese wakanga gusura umuvandimwe. Gahunda ni ukukanda umuceri. Nawe se uzi ko bawukandara? Najyaga mbona ukuntu ufite inda nini, inda aharya abari abantu buriya bafite inda nini babita bakire. Nk'abantu yenda gukanda umuceri ntibyagukundira. Cyane bano bari kazi b'abarundi bajya babibasha cyane. Twahoze kare tuganira ambwirani umusore wanjye se uri buboneke. Ambwirani nubwo umutekano ari muke ariko ntaho byatuza kuwukanda. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane rwose uze kujya kuwukanda nyamuna. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Kuri mikoro ya mbere rero yari Moise Si cyangwa Moise, kuri mikoro ya kabiri yari umuvandimwe bita Emi. Reka tubashimire tubifurize kuguma kugubwa neza. Abayisilamu tubabwira ati ride nziza.